السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tugenda kutandikira bye twakomye. Tuli mu kitabo kyaffe kya Yasaruna era nga twebaza ekitiibwa Allah akyatuwadde obuwangazi ne tusomesa ekitabo kino kuva mu myaka egy'edda. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Nammwe abatuwuliriza tusaba Allah bawe mu bulungi, Allahumma amin. Sawuna eno tuzze tugisomesa mikutu egy'enjawulo. So gendayo insha Allah ta'ala. You can subscribe to our YouTube, Basira Studies YouTube. You can subscribe to our second YouTube, Muhammad Matov. Enayo YouTube yaffe, channel yaffe kuliko Quran lessons. Nayo subscribing ko. You can as well subscribe to our Telegram channel, learn how to read the Quran. Nayo kweri ku Telegram, you can study about it and then you subscribe kuyo. Then you can even subscribe to our Facebook page, learn how to read the Quran, and Muhammad Matov page zidibiri eri neno. So everywhere insha Allah tuga kwekwa nza simanyi kusoma kwa linga lwaki nedda. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وضوكر 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 مسجد جا مسجد جا مسجد جا وضوكر مسجد جا وضوكر مسجد جا ما سالنكي ركابي لائي wangala ma sa bina biwangala then wanokweka mukafu okweka nno nti lanki rakabi eno si nun. Abayizi bangi bagisoma nun baga nti rakani, si rakani, yo si nun, rakabi lai ما سالنكي ركابي لائي وضوكر مسجد جا ما سالنكي ركابي لائي بوتيو هركاره خطلايا هركاره خطلايا هركاره خطلايا هركاره خطلايا يهدستانه سوتي هياؤوني يهدستانه سوتي هي yauni ne bigatte yihdastana suti hayyauni yihdastana suti hayyauni yihdastana suti hayyauni يهدستانه سوتي هياؤوني. نتقدك تقدم وضوكر مسجد جا ما سالنكي ركابي لائي هركاره خطلايا
إهدى سوتي هياؤوني. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا في الدنيا والآخرة.